bahwa pemain-pemain baru nanti hanya akan bisa dimainkan setelah putaran pertama selesai. I'm very glad that the player from Indonesia under 23 make choice to come by us. Ya, saya sangat senang pemain Timnas Indonesia memilih untuk bermain bersama kita. He get many choices to sign to other clubs in Indonesia. Dia punya banyak pilihan katanya untuk bermain di beberapa klub di Indonesia. And I'm happy, very happy that he heard about our vision and development of young players. Dan saya sangat senang dia mendengar soal visi kita dan pengembangan orang-orang muda, pemain-pemain muda di sini. And also that he heard about that everybody in PSSI Makassar gonna get honest chance to play and show his quality. Dan dia juga mendengar bahwa dia akan mendapatkan kesempatan kalau misalnya dia menunjukkan yang terbaik. So and I'm very happy that I can confirm that we already created that image as PSSI Makassar. Ya, dan saya bisa mengkonfirmasi hal tersebut dan saya juga senang bisa membuat gambaran seperti image seperti itu di PSM Makassar.